Hello mayam, nungaibiri Dingku na ngasi ki ningol chakaubaga mari leinana fish festival tawre fishery department na tawraga adu haifet yengmena se kamain tawge fish festival se Manipur da kamain tawre adu karamba nga Manipur haibadi Manipur da puthokpa adu manga no ba leibra natagana aikogi kai haine karam kamaina festival se kamain tawre haibadu haifet yengmena se Aududi video se loi phu yengmina se Mafam si Infangi Kangladagi Kangla Mamangdagi Uripok haikiba lambi aduni overbase leba mafam ado huzik akoina mimangda uriba sina Zonosthongina maning amasung BT Park kina nakanda sangkiba lambi aduni mafam asidagi sumting sanglakanda laigadoribani Adare kai ngaro na pijabira ya lawe ke sida सरकार के लिए तब दे सहम तरह ने तो सरकार के लिए अगर जाऊँ क्या कहीं तो सनी मौराई सामने यार जहीर ले रंगना सरकार के तय ये कितना नान था रगा लौरे जहीर ले रंगना होंग ना फंगब्रो तांग ना फंगब्रो होंग ना फंगे अदुगा अतोपा ललवन बिसिंग तांग ही वाले ओके official gini sedaida laire moi gi fishery department gi kaina competition taw ko pagi adoga mayam moina sigi stage da function ji ha ai mela si ha ko pagi taw ba sing du sedaine mela hu do pi mong din nam hokre Hozik mayam na mitmang du uribasi Manipur gi oina semgat le iba adugum laba sareng aduni Manipur gi sareng asi adugi matik yam phajana semle e mimang na miyam du uribasi thama ta ngai ba sareng ai gi so nga lore e iche sing sak bijaye na ji mari ga ram sakum tai an hong adum yam tang boy de ba boy ka listing amaga Niga 40 laure. Siya. Dune mayam tang swai da fish festival ningal hore. Paisele mathangi video mak yemina se jaifa re.